Voin hi June ni somni le pathum sang ni somni le pakhat ania Burma thu thar then khatte ngai thla khona ilo nei le teang Myanmar sipai ho tu pa chuan nimin khan anrama ral thuam hranlu tu tamber zingami Russia ram chu an sipai chakna tizual tura anin pekna lom thu asoya Russia ram hian an thlom zelan tirin khothlang lamram ten Myanmar laka shekna an siam te chu nakin zela ngong thalo zok asiam pha theidon ni in an soyani Minong lai chuan Russian Defense Minister Sergei Shoigu nena Moscow inkom na an nei tumin heti hian asoya Russia he na lom thu kan soye kan sipai te chu kan ram biala achak ber zinga min hlang kai ta tin Russian News Agency TASS chuan atar langani Russia le Myanmar inzom na te chu achak chotel te lang tin line hian asoya Shoigu appoint tun hun hi ram pani in kara that le thallo fiana thatakania Keni ram pani hi thazoka in pozel turin ma kan la chun zom zelang tin atar lang bokani Minong lai hian thole nia tanga tran International Security Conference mangin tuna hian Moscow khopuya cham meka ram sang sanga tangin defense lama an ho tu ten he hun hi an mangani thotan ni khan Russian Security Council Chief Nikolai Patrushev nen anin koma hemi chumpo hian ram pani te chakzoka in zom an rem ti bokani Minong lai hian Russia rama ral thuam thal chuak tu Rosoboron export ho tu pa Alexander nen sipai ti chakna konga maladun turin inkom na an nei ti sipai ho tu pa ayo thu puang tuina soiboka Russia ram hian civil mi ten harsat na an tok chu an ngai poi mo zinga tel tho ma sela Myanmar nena in po na thazok nei chunzom ri zel an tumani Nimin Mandalay PDF hual bele be an to wangin chefu lo zo ka tangma se sipai officer lian poi mo telin sipai pani te an kap lum tel tramani kha nung tol le chepel rawa an che hit le kan ti theyang PDF ten an mani hual tu pon lama ui chau sipai te chu hand grenade an lo khilaya an silai pani kol chun chuan an lo phung heka ui chau ho hian an lu chua thengang lo wangin teng le sipai tamu chuak takin anin ko belta ani kha Mandalay in be na hian khopui in be na kut pui akai thodon ni in alanga Mandalay PDF thlawang hawin mi pui an che chuak na salheya kholian tam taka tangin Mandalay PDF nung an dol zui tur le an tho chua tur thu post atam rem hle mai ui chau ho hian an thina tur mei pui an chepta chok hi anin chir nge yang le Mandalay ilama munjua le yen mapim kan ome ti in zan lama post an ron siama Mandalay PDF thlawang hauna thu kan muani an soyang nge in tu kin jing zu ni somni le pathum in ma pin tayo chin le munua atanga sipai convoy local te chu in ma pin PDF le munua PDF ten an lo beya hetia PDF ku thlaka wang hian ui chau som thumai tlem lo an thi ti confirm ani min ra be chuan kan pong tual tualanga min khoi vai chuan in pem dua yang an tia Mandalay PDF rualin mundang PDF te chu chuakin an thok hlok hle ani Nimin Mandalay in ka chanchina PDF che chiat le van doi kara thilro pui a thleng tlat maya che chiat rawa an che thabero me kan ti theyang in ve ton reng an nia wangin hetiang hi chu tu lam ve point an tong thu theiveka PDF thinur ngong alian le hle don ani mai Mandalay 111 Street Apex Building bula PDF te chol lailok na building chu sual sipai ten lu chua tumin an hual ta ni kha janta sipai te hi ral thuam keng tha in tam chok ma se chuti mai chuan an lu chuangam bik lova pon lam atangin an in kap tan ta sipai lam hi mi eng mozat an thibokani PDF te hian an mani hual tu ui chau ho chu hand grenade an lo khilai mai ba ka automatic rifle mangin an lo brass ngek maya sipai ho mangang chuan ral thuam lian an chu le ta RPG mangin voi khatan ka pa hetia PDF te hual tur hian sipai motor panga lai an ron thok chuaka chuti chungpua an lu chua thengang tak lo wangin puitu tam tak ko belin teng pali lai an ron thok chuaka ni PDF somni thlinglo tom khom be tura hetianga sipai inpun khoma teng hial ruai du janta sipai te hian an nep zia an pholang chiang hle mai chutia an boi nuwa chuan PDF tam jok te chu an in thiar filim theya man tok le tuar tok tlem anom ngei mai ma se tun tum PDF ku tuara thi sipai zinga hian thlathum kalta a Mandalay mi pui kong zola ya sipai sual sinai par chimam tak chu ka hlum ani tlat mai he sniper chimom je thian kong zo tira
mi puyeng zat nge atha ti hriat ani lova hepa hian airgun le sniper am hang kopa athala ki social media lama po an post darna sa thin hlea kongzo mi pui kap tu sniper comment lama mi pui an chia hlo na sa tak ani zia kan thetlang ve ko me a thi ngak hlel tu mi pui tam tak anom ti hi post tam taka po kan mu theya mi pui an chia dong na sa hlea a hun taka a phu to kan chia chu atuar ta ni mi pui te mi tuile tor na thi sen an chia chuan sipai council te chu pumpel rual lovin aum zel don ani hi jun ni som ni le pahnia mandle in beina thilro pui tam tak alo lang chuaka mi pui ten pdf thlawang hautura che tan lak dan te sipai hual che pdf te hi som ni vel lek ni ma se sipai lam hian pdf min lo dalin zia te an hu phur luata wanga an teng meu an ron chelek chua dan atang hian sipai council chu pdf hu hang tlem te wanga an tal buai zia alang chiang rengani he an chedong sipai sniper civil dress ha hi revolutionist ten mungai lo le shelo an tlem hleang a thi thu hian Myanmar mi puite atilom hlea pdf te hi chet lak tlai pal wangin tun tuma hian che chitheu ma se Mandalay indona hian khopui lian capital indona sipai council tluk chiat na tura indona lian a hring chuak donin alang ta ni military council ten sarkar na anlak nuwa mi puite an soi sakna wangin sipai shwai tulok paria te tiamin sipai nena akai noi sum don na lian tham pathum te baka sipai bang pol te chu ti top sakna lisa an tel thu eu chuan nimin khan an puang hei hi military council ten sarkar na anlak nuwa eu in sipai te chunga action alak atum thumna ania tun chuma action anlak te chu lieutenant general sotut lieutenant general tuntun naung sipai ministry an ruat winsang ukhin maungi general tinang san advocate do tibaro major general anglin tun major general jomin tun te ania heng mi te hi democracy le dan bo chet wanga ramchung human rights paljam tu te an ni ti in thu chua chuan tarlan ani bok tuna action an lak zinga thil dang tlajep chu sumdon na lian tham pathum an ti mai rangka chak sumdon na Myanmar Jams Enterprise thingle mau Myanmar Timber Enterprise le ramchuak thil forest product joint venture corporation limited te anni heng zongsong chevel hi sipai te sumhnar le puanzar phena sumdon na lian thamani thu tarlan ani boka heng lungnu le thingba ka ram le lungchuak thil zor chona dan be ani na tang hian Myanmar mi puite tan hlona om tur tam tak hum thei be se ania tuna hian iwina action alak to te hi mi somli le pathum ni to in rampon chua phalna po khar sak mia annia chuba ka Europe khomol pui mi te nena insum don ton na engchia po khap be vek anni bokani hengba ka hian tun ma a kong sang sanga anin dor to na te po ti top sak ni in ram mi pui te soi sak le ri gram nana an man ral thuam thon le chung chang thlangin dan phui mak an tum thu le Myanmar military nen ral rel le in po ton na thu la po kom ser ani don thu tarlan ani bokani manilo ka po khan British ram chuan EU in sipai shwai tulok pariat le ansum don na lian tham pathum an ti top sak thu CN News chuan tarlang bokani State Councillor do Aung San Suu Kyi le President Win Myint te chu ju ni somni le pakhat sang ni somni pakhat khan ni pi do khopui ko ta an thu boi pali ngai thatur le a hek tu mi pathum te nena anin lan tur thu hriatania February ni khat sang ni somni le pakhata military council ten sarkar na anlak lim khan state councillor chena in andap chiama in biak na kholman nualania hemi chum hian captain min naing po atel ngeng hiani mianan pongta kong Suu Kyi chena in andap na hian in biak na khol som le jamar kholman ania Suu Kyi hek tu police major chuan transport le import poma article pariat le communication case poma 67 in thubuai aur tir ngalani kota hian zona chana nei ania kanzo thoi mai ti in domin min su chuan asoya chuba ka Suu Kyi le Win Myint te hi environment ti chena thu la case pani chu a hek tu police lieutenant Lai Win ko chuan azota Win Myint thu buai chu Win Myint a chenna zia tidi kholal winzo point voin khan azot vea hetia kota inlan boruak velai vel hian Suu Kyi le Win Myint te hi an risel na ala thal heti anu kil chuan a sei bokani Suu Kyi an zolai hian ngun thluk takin angai thakhiawa an zona dik tok lo te chu dik taka chan thu domin chu chuan a sei bok
nimin pialok chu ni som pakwa sang ni som ni le pakhat kha Aung San Suu Kyi kum som sari le paruk atlin nat pian champaphak chu Myanmaram chunga man ania Suu Kyi point alom zia le mi puite chibai abuk thu hriat ani bokani mun pakhata an fen mek Aung San Suu Kyi le atan puite tan hian an mamo atul tul pek zelania damdoi le thil dang chak khai po pek zelani thu au kil chuan ko ta anin lan tuma asoyani juni somni pani sangni somni pakhata po Aung San Suu Kyi win min le miawang te chu ko ta anin lan le bokani